Hagjing lakai Indian Premier League hapreng ke Punjab Kings Persia ke Mumbai Indians. Aba pai syagani ke jing lakai ke Mumbai Indians kala job ke tos, bad kala ailat ya ke Punjab Kings bad tit ningkong. Haga palitit jong ke Punjab Kings kirang tit jongka gilala abnile kai baha. Haga bagilala aban kamai Haduh ars pa runs bad ha pra wicket naki RP over. Aba pai pat syaga palitit jong ke Mumbai Indians wala ke target balabu da ke Punjab kala khambun Henry girang tit jongka gilala aban pintam. Yakni ke target balabu da ke Punjab Kings haga bagalala aban kamai Haduh ars pa sun runs pada hap sa weekend nagi khat khandai point sun over. Bad ke Mumbai Indians kalala aban pelim ya ke Punjab Kings dan Henry weekend baleng baga dengan 6 rems ke Punjab Kings ke babat haga kerdan ke meningkok haga jing lekai baladep menta kadang don jingma bani urung sya ke playoff namar ke don haga kerdan ke basau. Bad ke syarem lanter Haduh sun teli ke jing lekai haga jing lekai Meghalaya State League quarter final hapreng ke nangkiu Iran Persia ke rembai shikan senria haga nge jing lekai wala ke nangkiu Iran kala yo ban Thep ke gol ke meningkong Henry habakut ke jing lekai ke rembai kala khur ke nam job adin bekalala ban pelim ya ke nangkiu Iran da ar la kawai haga wai pat ke jing lekai hapreng ke Langsning Persia ke maram haba pai sya ke jing lekai ke Langsning kala khur ke nam job adin bekalala ban pelim sok ya ke maram Haduh nyau lanot. Haga jing lekai National Football Championship Under 20 hapreng ke Meghalaya Persia ke Andhra Pradesh. Haga nge jing lekai ke Samlaya lekai ke Meghalaya kila khur ke nam job hadin bagilala ban pelim sok ya ke Samlaya lekai ke Andhra Pradesh Haduh pra lakawai. Haga jing lekai La Liga hapreng ke Girona Persia ke Real Sociedad haba pai syang nge jing lekai baru art ligi kenhun kia khai damar shigul Haduh bukut ke jing lekai. Hagawai par kecing lekai La Liga hapreng ke Real Madrid Persia ke Real Oviedo. Haga nge kecing lekai ke Real Madrid kala khur ke nam job adin bagalala ban pelim ya ke Real Oviedo da arlanot. Badia gini ki argol ya ban Thep leng bau Garcia badu Bellingham. Haga jing lekai Copa Italian final hapreng ke Lazio Persia ke Intermilan. Haba pai syang nge jing lekai ke Intermilan kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Lazio da arlanot. Badhag nge jing lekai Lautaro Martinez uli ya ban Thep shigul nag benta ke Intermilan. Baleng baga nge jing job ke Intermilan kala yo ban ra ikan nam ladu jong ke Copa Italian benta ke samoi.